ndagira ngo mbabwire icyo Kristo ashaka mu mitima yawe. Haleluya! Haleluya! Enendeni kama yaje kuwana Bwana. Nimugende nkuko bikwira mu mwami. Mumunezeze muri byose. Amen. Mwari imbuto z'imirimo myiza yose. Amen. Kandi mwunguke kumenya Imana. Kwa dalili ninazoona sasa, Bwana Yesu yu karibu. Amena. Yesu yasize abigishwa arababwira ngo nimubona intambara hirya no hino, ngo mukabona amapfa yongereye, urwango rukaba rwinshi, ngo muzomenya ko kuza k'Umwana w'umuntu kuri hafi. Amena. Hallelujah. Ndetse ngo n'amakuru y'impu aziyongeye, ndetse n'abandi ngo baziyita kuko ari Yesu. Amena. Amen. Mimi namungoja sana kama zamu wangu javi wasubuhi. Na kwa dalili tunazoona Yesu yu karibu. Yesu yu karibu. Hallelujah. Amen. Amen. Ariko naho wabyiniye, naho wasengeye, kubereka babakizwa ari bakeye. Abagabo bamwe ngo bari bashatse kwigira shasha imbere ya Kristo ya Yesu, ngo bamwe baramubaza ngo se mwigisha, iminsi umaze wayibwiriza abantu ko barakizwa, na kumutima wari kumbaza ndi munsi. Umve Petero Paulo abwira abantu, barababwira ngo mwebwe torero ry'Imana nimugende nkuko bikwiriye abo mwana, kandi nimurangire mumunezeze muri kunezeza Imana muri byose, ni mu buzima bwacu bwa minsi yose. Uvukuntu Paulo yari kuvuga ni kutimiza wajibu ya Mungu, kutimiza wajibu, kuzuza inshingano z'Imana. Amen. Amen. Ariko naho wabyiniye, naho wasengeye, kubereka babakizwa ari bakeye. Abagabo bamwe ngo bari bashatse kwigira shasha imbere ya Kristo ya Yesu, ngo bamwe baramubaza ngo se mwigisha, iminsi umaze wayibwiriza abantu ko barakizwa, na kumutima wari kumbaza ndi munsi. Umve Petero Paulo abwira abantu, barababwira ngo mwebwe torero ry'Imana nimugende nkuko bikwiriye abo mwana, kandi nimurangire mumunezeze muri kunezeza Imana muri byose, ni mu buzima bwacu bwa minsi yose. Uvukuntu Paulo yari kuvuga ni kutimiza wajibu ya Mungu, kutimiza wajibu, kuzuza inshingano z'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana, urwandiko Paulo yandikiye ab'Ikolosayi, igice ni icya mbere n'umurongo wa 10. Bibiliya yavuze ngo mugende kuko bikwiriye umwami wacu, munezeze muri byose, mwari imbuto z'imirimo myiza yose, kandi mwunguke kumenya Imana. Amen. Turangirize mu rwandiko rwa Yakobo, igice cya mbere n'umurongo wa 22. Dushaka dusome imirongo 3 cyangwa 4. Bibiliya iravuze ngo ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo, atari gupfa kuryumva gusa mwishuka, kuko uwumva ijambo gusa ntakora ibyaryo ameze nk'umuntu urebeye mu maso he mu ndorerwamo,
amaze kwireba akagenda uwo mwanya akiyibagirwa uko asa. Ariko uwitegereza mu mategeko atunganye rwose atera umudendezo, agakomeza kugira umwete wayo, atari uwumva gusa akibagirwa, ahubwo uyumvira niwe uzahabwa umugisha mu byo akora. Amen. Tunejejwe no kuba imbere y'amaso y'Imana uyu mugoroba. Imana yabikoze ntihabwe icubahiro. Imana itunejeje uyu mugoroba, Imana yo mu ijuru ihabwe icubahiro. Kubonana kwacu ni umugisha, kuko muri uru rugenzi dufite buri wese ni inyunganizi y'uwundi. Buriya ndabizi, ndashidikanya ko umutima wagaze imbere y'Imana ufite intego udataha uko waje. Amen. Ririya jambo rivuga ngo nuja mu nzu y'Imana uzurinda ikirenge cyawe, kandi ngo niwicara kumva biraruta gutamba ibitambo by'abapfapfa, ngo kuko bo babitamba batabizi ko bakoze nabi. Hariho umwanditsi warisobanuye, iyo aravuga ngo nugera mu nzu y'Imana, mbere yuko ngushikayo ngo uzubanza ubwire umutima ngo ndagiye kumva icyo Imana ucumbwira, kandi ningerayo Mana nizeye kucumvira, nitatenda lile ambayo utaniambia, kandi ndaryumvira. Amen. Ngo nugenza gutyo ntuzoba ubaye nk'umupfapfa, ngo uzoba utamze ibitambo byiza Imana yishimira. Ngibi ibitambo by'abapfapfa rimwe na rimwe muri iki kinyejana ntitwobona aho bahaye batamba ibitambo hari hanze ngo tubone yabaze, ariko mu nzu y'Imana hariho ibitambo by'abapfapfa kandi batazabamenya ko babikoze. Ni abakora binyuranye n'ubushake bw'Imana. Arakaririmbo ka mfashe ndaruhanga shakisha nkaza abari hari hafi yaje mwarako mbona mpandu nkaza nsha gutegera ku telefone kuno kamfashe mburuko nkagira kandi ntakazi. Kumuririmbyi waririmbye ngo araje Yesu, araje umwana w'Imana, mube maso. Araje Yesu, araje umwana w'Imana, mube maso. Araje Yesu, araje umwana w'Imana, mube maso. Araje Yesu, Yesu we, araje umwana w'Imana, mube maso. Araje Yesu, araje umwana w'Imana, mube maso. abobwirana uko gusa twamara tukicara tukibukanya iby'uru rugenzi ko turi hafi kurusoza. Amen. Amen. Tatagiye kuza muririmbyi w'igiswahili hari ukuntu yaririmbye aravuga ngo mimi na mungoja ngo kama zamu wangoja vya asubuhi, kwa dalili ninazoona sasa Bwana Yesu yu karibu. Amen. Amen. Kwa dalili ninazoona sasa Bwana Yesu yu karibu. Amen. Yesu yasize abigishwa arababwira ngo nimubona intambara hirya no hino, ngo mukabona amapfa yiyongereye, urwango rukaba rwinshi, ngo muzomenya ko kuza k'umwana w'umuntu kuri hafi. Amen. Hallelujah. Ndetse ngo n'amakuru y'impu aziyongera, ndetse n'abandi ngo baziyita kuko ari Yesu. Amen. Amen. Mimi na mungoja
namngoja sana kama zamu wangojavi asubuhi. Na kwa dalili tunazoona Yesu yu karibu. Yesu yu karibu. Hallelujah. Arashuma aya magambo twasomye bavandimwe. Amen. Amen. Abo twabanye ejo twavuze mu ntego, pasteur yabivuzeho umwanya muremure, avuga mu ntego zatumye Paulo yandikira itorero ry'i Kolosayi. Icyatumye aribwira ngo nimugende nk'uko bikwiriye ab'umwami. Ntiyari kwabwiriza abo hanze, yarabwiye abo mu ikanisa. Bari abakristo bari barinjiye mu ikanisa ngo mare binjirwamo n'inyigisho mbi. Inyigisho zirabananiza, ngo zimara kubananiza Epafrodito aja kubwira Paulo ari muri prison. Aramubwira ngo burya wasize itorero iriya ryasigaye ryinjirwamo n'inyigisho mbi zituma abantu bava imbere y'Imana, ntibagenda nk'uko bikwiriye. Amen. Amen. Hari umwanditsi wazanditse nasomye none, iwe arambwira ngo ntiwomenya amagambo bari barigishije neza, ngo kubera ko Paulo yakoze mu magambo ngo atandukanye, rimwe na rimwe ngo usanga yarababwirije bariko bababwira kuzo gukebwa, kuko yagiye ababwira akababwira n'amagambo yo gukebwa, akababwira ngo muri Kristo Yesu ngo nimwe gukebwa nyako kuza kuva. Amen. Amen. Akababwira ngo nugukebwa kutaruka intoki, nugukebwa ko mu mutima. Paulo yabwiye abaroma arababwira ngo umuyuda nyawe nuwakebwe mu mutima, si uwakebwe ku mubiri. Amen. Atukuzwe. Arababwira ngo niwe nyawe uwo nguwo. Paulo rero yandikira itorero aribwira ya magambo twasomye, ababwira uburyo bwo kugenda neza nkuko bikwiriye abakristo. Twavuze ejo muzi zimwe mu nyigisho Paulo yari yagiye babwira, izo yari kwacakira iryo torero. Hari haradutse abagabo bari barihise abanyabwenge. Muvuge ngo amen. Amen. Umva umuhanuzi Yeremiya ukuntu yanditse mu gice cya 9. Iwe yaravuze ngo igihe nikigera ngo abantu bazakira ubwenge, kandi ngo ubwenge bw'Imana ngo aho umuntu atazabaza uwundi Imana, ngo ahubwo umuntu ngo azazabwirwa ubwenge buzaza mutahuza bumwereke Imana yari. Amen. Amen. Nayo ngayo. Amen. Amen. Filozofi y'Abayunani irazi iyo mzikanisa habamo muchanganyiko katika kanisa, kuko bari barabwiwe ko umubiri ari mubi, ngo n'ubutaka ari bibi, umwuka ngo ukaba wera n'Imana ikera. Gira ntangiriza kuri ako ngako. Noneho rero ngo bamare kuburirwa uburyo, ngo basanga umubiri ko ari mubi, ngo baravuga ngo abo kwima umubiri visi ibintu byose ngo bakabyima umubiri. Noneho ngo abandi bantu barababwira toya, ikindi gice cya kabiri batoya, mwebwe muzanye iby'umubiri aho ntimuzi ko bari babanje kuvuga ngo gereza y'umwuka n'umubiri. Amen. Amen. Kuko ngo dusanze ibiva mu mubiri byose ari bibi. Hariho umwanditsi wabyanditse aravuga ngo nta kindi umubiri uzutanga ngo ni ubwibone bw'amaso n'ibyo no kurwana ku by'ubugingo. Noneho baravuga ngo ibo dusanze umubiri ubayegereza y'iby'Imana, ubayegereza y'iby'umwuka. None abo kwima umubiri bakawima ibyiza tukama tufata nabi. Uvuga ukuntu Paulo yababwiye. Amen. Mu gice cya kabiri yarababwiye ngo bavandimwe, cyakagira uzabavutse ingororano zanyu ngo azibavukishije gusa n'uwicishije bugufi, ngo akasa nubwo yagiye mu bintu ngo atazi, kandi ngo akababuza muri imwe byafashe umubiri, ngo akababwira ngo ntimukoreho, ntimusogongere,
amen. Bari baravuze ngo abokwe mu mubiri ibintu byose titurye titunwe kitwambare umubiri wayegereza y'ibyimana n'umwuka. none Pawulo aravuga no murasaze mugiye kwima umubiri byawo. ari abantu binjiye muri mwebwe ngo bashaka gusa n'abicishije bugufi. umva ukuntu Bibiliya yaje yambwiye. amen. Amen. muvuga ngo amen. Hallelujah. irindi rimwe amen. Amina. umva ukuntu yambwiye pastor. Bibiliya yarambwiye ngo binjiye mu nzu y'Imana ngo basa n'abicisha bugufi. Pawulo ngo aje kubahindukirira arababwira ngo abo ngabo ngo basa naho bihimbiye ngo uburyo bwabo bwo gusenga, ngo ariko uburyo bwabo bwihimbiye bwo gusenga ngo bukaba butobafasha kurwanya kamere yabo. yinjiye mu ikanisa ariyorobeka ashakisha ukuntu yoza yitwara nk'uwicisha bugufi nk'umuntu w'Imana. gahoro gahoro ngamwedi bwana nyiningi dibwetela zabudingi ngangi dibwede. Haleluya. Hallelujah. ngo ariko bitarigeze bicuza kamere ye. Mvuze mu Kiswahili ukuntu wambwiye ngo wao wamejitungia namna ya ibada. Bashakisha uburyo bwo gusenga babwira abantu ngo sisi tunaomba tukisimama tunaimba nyimbo ya kanisa tunamhubiri anasimama wanafunga milango wanakwaya wanaimba tunatoa sadaka ngo wahinda ibyo ngibyo. aya ndi bela de voice ngo yabihimbye nk'umuntu. no ngo kubihimba kwiwe ngo kwigeze kumuhindura kamere ye. yarabihimbye ngo amare kubihimba ngo asigara uko yarameze. ngo aza mu bantu ngo asa n'uwicisha bugufi. umva ukuntu filosofi y'Abayuda y'abagiriki ukuntu ari imeze muze. Abayigiriki ukuntu bagaze bagira bo ngo bari barabwiwe babwira abantu barabwira ngo noneho mwebwe semeni amena. Amina. semeni amena. Hallelujah. irindi rimwe amena. Amina. amagambo atatu bagiraga abahanuzi b'ibinyoma atatu gusa ariyo tuvuga gusa. wao ngo wari kuwa werevu sana bari abanyabwenge bo buhanitse ngo bwo gushakisha uburyo binjiza ibyabo mu by'Imana hanze ntibimenyekane. Hebe nanone birare bari mu kubatangizanya ku ijambo ry'ubuntu bagiriwe bwa Yesu Kristo, ariko bamara bakagira kandi kantu bashamikira ku ruhande. umugabo umwe nawe umugabo umwe yagaze umwana umwe yagaze sakuza akavuga atari ko Sandiri iyo ndebye ubwenge ugira mu ishuri ariko nareba ukuntu usakuza mu ishuri Sandiri sinza kandi gashamye kaba nkaha ku ruhande. Udaza gusandiri uzuba mu ishuri nkagukunda ugatsinda Sandiri ariko nareba ukuntu usakuza mu ishuri Sandiri nkonza mbona ari wa kandi kandi kashamikiye ku bwenge. ariko yari gitaga bagiraga kandi kajambo baje kurebekamwe ngo wawe ariko warevu sana bagiraga ubwenge bwo kugira ngo bavuge ibyabo ariko babivuge ngo babicishije mwibizo kuri by'Imana byera. bakabwira abantu ibyera by'Imana ukuri kw'Imana kweru ngo barangize bagakwitamwa kandi kandi ngirikanisa cyane muri hari none. Amena. Nababwira abantu ko bashungu mumva ukuntu Petero yavuze kuri abo bantu yaravuze ngo abo ngabo ngo bagenewe kurimbuka kwabo kuratebutse kuri hafi ni nko kubareba kumpa bari hafi kurimbuka ngo barangize ibya kabiri. Amen. ngo bagakunda ifaranga ntibagiraga umutwaro ngo wabo bahaye babwiriza. hoyaye ngo bagaza bareba bakavuga ngo nibababwiriza barahindukira ngo nimara guhindukira ngo bazababone ku ifaranga zabo. nanone niko bimeze abantu benshi bari mu kuririmba ariko ntaririmba afite umwambagaro w'abakizwa. nageze mu nzira ngira ishavu ryinshi mutima nabyutse saa 11
nditegura nanaraye ntekeye saa 11 size abana bari ko dutandukana bagiye ku ishuri naje ntaje ngiye ngere mu nzira ndahunyiza ariko ndushe cyane kandi nari nicaye habi hashoka ninje kubera ubugufi barashaka no kumpagurutsa bakambwira ngo uhagarara wowe ugende uhagaze nukuri k'Imana ntibazi ko nshaje antibo bibona ko nshaje bombwira ngo ugende uhagaze Mana yo mu ijuru we nari ndushe ngo mara umutima umbaza rino jambo amena Amen. mwikirize amena Hallelujah. umutima umbaza rino jambo ariko aho twirukiye ayi data wera we kubera ko abantu batayabakizwa amen ariko nawe ho wabyiniye nawe wasengeye kubera ko ababakizwa ari bakeye abagabo bamwe ngo bari bashatse kwigira shasha imbere ya Kristo ya Yesu ngo bamwe baramubaza ngo ese mwigisha iminsi umaze wayibwiriza abantu ko barakizwa na ku mutima wari kumbaza ndi munsi umve Petero Paulo abwira abantu barababwira ngo mwebwe torero ry'Imana nimugende nkuko bikwiriye abo mwana kandi nimurangira mumunezeze muri kunezeza Imana muri byose ni mu buzima bwacu bwa minsi yose uvukuntu Paulo yari kuvuga ni kutimiza wajibu ya Mungu kutimiza wajibu kuzuza inshingano z'Imana nono ngo nibwo bazarushirizaho kunguka kumenya Imana ngibi ngo ubucuruzi yari kubabwira ngo kuja bitameze ngo kujirushana yari kubabwira ngo bo nibagenda neza nk'uko Imana ishaka bakarwanya imyigishirize mibi bakarwanya ibyaje byinjira mu ikanisa umva Yohana ukuntu yabivuze mu rwandiko rwe rwa mbere yaravuze ngo uhakana ko Yesu ari umwana w'Imana ngo wanguwa n'ikivume uwasuwe Imana bari barakanye ko Yesu ngo atigeze aza yambaye umubiri barababwira ngo Yesu ntabwo yigeze aza mu mubiri ni Imana ntabwo yigeze aza mu mubiri ngo arangiza kugaruka ngukorera Amen. amen Amen. ngo ubwaruko rero bibaye gutyo ngo reka dukoze umubiri wacu ngibizo ushaka reka bikoze umva kajambo bari barasesetsemo umwana wawe bari barasesetsemo kandi kajambo kemeza abakristo ko ari iby'Imana ngo bakavuga ngo sisi tumepewa neema pasipo gharama Mana y'ubushobozi amen Amen. none wabo kanze ntaga ntibamenye ibyo bababwira bumva bababwiye ngo bamwe patane emba pasipo garama bakavuga ati aya magambo nayo kuri we abo bakurikira aba bantu batubwiye neza ayi Imana yaje we murebe igitangaza cyariya curiya mukobwa wagaze uragurira bashebuja timuzi ko ari kuvuga ukuri kubera iki Paulo yamucashe kandi rero navuga dododo abagaraguye Imana atarabagaraguye Imana tabagaraguye Imana ngabo Paulo arakinduka aravuga ngo ariko vinyo basi enendeni kama ilivyo wajibu wenu kwa Bwana amen nawe Amina. ni mugende nkuko bikwiriye abo mwana enendeni kama ilivyo wajibu wenu kwa Bwana Yakobo yaravuze ngo
muzamukora iby'iryo jambo ngo atari ugupfa kuryumva gusa, ngo nimumara kuryumva ngo muse n'abishutse. Ayi Mana yaje we, akabantu wase nako kumutima wari kundira mu nzira, nako ngako kumutima wari kundira mu nzira, nagice umutima uvuga ngo mutima ukambwira ngo ese abantu barimo kumva iby'Imana neza, abantu barimo kumva iby'Imana n'ukuri. Araje Yesu, araje umwana w'Imana uremaso. Haleluya! Muzamukora iby'iryo jambo Ndiyo. atari gupfa kubyumva yede. Muzamukora iby'iryo jambo ngo atari gupfa kubyumva gusa. Amen. Amen. Mugende kuko bikwiriye abo mwami. Nimurangiza ngo mumunezeze muri byose. Nimurangiza mwere imbuto z'imirimo myiza yose. Akaga katudata waje kubi. Habona ari nega. Prima formerde. Araje Yesu, araje umwana w'Imana uremaso. Haleluya! Haleluya. Nimurangiza nyuma y'ibyo mwunguke kumenya Imana, mumunezeze muri byose. Murangiza mwunguke kumenya Imana, nukuri kw'Imana nayo ngayo bana b'Imana ni makeya siko yo ngayo si makeya we data we ayo si makeya imbere y'Imana we. Nimuyumve we, nimuyumve yeme we, nimwumvishe Imana yayivuga we, mwumvishe Imana yayivuga. Imana kiravuga ngo mugende kuko bikwiriye abo mwana, kandi ngo nimurangiza Ndiyo. ayo Imana mwunguke kumenya Imana. Enendeni kama ilivyo wajibu wenu kwa Bwana. Ayo Imana yaje we Lord, yes. na baadaye Wakina perpe. mwunguke kumenya Imana. Perperde zaraso. Mwunguke kumenya Imana. Araje Yesu, araje umwana w'Imana uremaso. Araje Yesu, araje umwana w'Imana uremaso. Wino. Araje Yesu, araje umwana w'Imana. Nibi rero bavandimwe. Amen. Ngiri kanisa dufite none mube maso. Imyigishirize ihari none ni imyigishirize mibi hayikura abantu kuby'Imana, aho babigisha bakabwira abantu ngo ntacaha kikihaba. Kizihari zo nyigisho hano ntacaha kikihaba, bakirengagiza amagambo muri Bibiliya avuga ngo ngameni zambi zenu nuko mwaturira n'ibyaha byanyu. Barimo kubwira abantu ngo nuko mwarabohowe. Turi mu gihe cy'ubuntu, turi mu gihe cy'ubuntu, turi mu gihe cy'ubuntu. Ngo ni igihe cyo gukora umuntu icyo ashaka. Banga banga iko si ukuri kw'Imana. Semeni amena. Amen. Uko si ukuri kw'Imana, uko si ukuri kw'Imana. Pawulo ariko babwira ngo muramenye bavandimwe, muramenye uko mugenda. Semeni amen. Amen. Muramenye uko muhaye mugenda, muramenye uko muhaye mugenda. Ngizi nyigisho mugomba kwirinda. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma, mwirinde abazi imbere yanyu ngo bameze nk'intama
ngo ariko imbere ari amasegajana barimo kuza kubabwira iby'Imana ariko atari Imana nyabyo bidashitse bitari iby'Imana by'ukuri bakababwira Kristo niba mubabwire neza ngaka kajambo kangaruye icyaha ngo kitazababarirwa imbere y'Imana. Murabizi ko hari bizatuzogera imbere y'Imana ngo ntibabarirwe iko mucecetse Bibiliya si kwivuga Bibiliya ivuga ngo hari ibyaha bazababarirwa ngo n'ikindi cyaha kitazababarirwa ngo uhereye none ngo ukageza ngo n'ikindi gihe ngo kugeza n'ikindi gihe. Donc mu Giswahili bazavuga ngo donc mu Kifaransa ni siècle ni yindi siècle hawatasamehewa niki ngo ni dhambi ya kukufuru wa Mungu. Kukufuru wa Mungu rugira gute? So guto kumuka Imana kwakuvuga gatuvuga kiranya bita umuntu yavuga kuri zaruga ngo bakababazwa nuko ngo atutsumuka siko mwagaze mwumva cage mwebwe mwanya tubibiri de balada bikiga avuze kuri zaruga avuye mu kabari ngo atutsumuka Imana sico gitutsi ni kiri mu kanisa ico gitutsi kiri mu kanisa mu kanisa kuri bitari nabakora ibitari bitajanye n'ijambo ry'Imana nabababaje umwuka w'Imana nabo umwuka w'Imana uzubwira kwicuha yo atari cyo umwuka w'Imana utazutinya umuntu yagararo jewe kanaresha gute n'abandi barebana araho nagiye kubwiriza umunsi umwe kandi nijoro umuvuga butumwa none nigendera nka kwa kuri najejo munshike hano kamwe mwari munazi n'akazina kanje ibo ntana akazina bari bazi nuko ngo jana n'undi muhungu wambaye costume nziza afite agenda na Bibiliya naje mfite kabiri gatoya sinzi ubona ngo mfite kabiri gatoya nkakariye ibenda kangakaragaza jana nakarekeshejwe no kutabona gusa ni nakangaka mwana waje no niko nitwariye konyine na telefone nagira gushogiye hariko kandi sikera nejo wundi ta telefone nari mfite na gatoya ntako nari mfite nari gutyo nari mfite Bibiliya gusa none ngo bashike barareto baba bancisha bamwe bijya muri inyuma yanje mama mujana we mushira kuri rutari aragaruka arantora hanze arajana ukubita mwikorari hepfo hariya none uwacu yagiye gusenga yagizega ngo twashoreranye arasenga ngo amare gusenga areba nko ku maguru ngo arebe ko yombona nkaha arambura ararebye nkaha arambuze ngo ahindukire andangize ndi muri winazi korari yabo iriyavo nabo njewe niho nategamiye niho nariko nishimira kurutabuza kuri rutari none natega mari none yamara akangira gutya ngo njewe ngende ngiwe ngwazire ngo namara agakoresha akamenyetso none kugira ngo adasakuza nerekerayo kugira ngo atansakuriza abura amahoro arashanya si wowe wanyodeza indirimbo abashitsi bavuye i Burundi twari twasimye ibihugu nka bibiri komera ngo iteka ari nkeya nka bibiri n'ukuri kw'Imana ibihugu nka bibiri byari hagati yacu no mu rugo none ugataje zavuye i Burundi baririmbe kandi namara abwiriza iminota 10 sandi ko bambaye 10 we wale kunipatia mingi wanipatia kidogo sana nisho nalikuwa shaka kugira ngo mbabwire icyo Kristo ashaka mu mitima yawe. Haleluya nene kama yaje kuwana Bwana nimugenda nkuko bikwira umwami umunezeze muri byose amen mwari imbuto z'imirimo myiza yose amen kandi mwunguke kumenya Imana iryo torero ryari yararemerewe nuko kundo rigeraho ritangira guca bacika intege zo mu rundi rugero abagore baratandukana abandi baratandukana bamwe bakemera mu mwuka wera abandi ntibawemera baravuga ati okay
ubwo agaruka bibaye rero reka twisambanire mu gitabo cya Yuda yaravuze ngo alama ya kukomaka kiroho ngo bagaze bavuga ngo muri mu gitabo cya Yuda ngo iyo bakoraga icyaha cy'ubusambanyi ngo bagaze bavuga ngo barakomeye mu buryo bw'umwuka gute kubera iki bagaze babigenza gutyo bari baravuze ngo mwiha umubiri murekure umubiri n'umubiri ntabwo mwashobora gukomeza mureke ukora ibyo ushaka umubiri ukora ibyo ukeneye none ngo ubonye washishikaye cyane kujimera y'Imana ngo bakamwanguriye yarakomeye mu buryo bw'umwuka kubera ko ngo bari baravuze ngo ubwenge bwabo bamenye nabwo ngo burahagije ko bwo watunga kuzimana umva mu gitabo cyawe kuko twavuze mu Giswahili haravuze ngo hata wamekuwa wenye cheo katika kanisa barahamagarwa amarwamagarwa baba ba pasteur abandi bari mu kwitwa abandi bakitwa abandi hari utundi tuzina tutaramenya kuvuga mu Cyongereza sintuzi jewe utundi no Yakobo aravuga ngo hata wapewa cheo cha namna gani ngo wasiseme ya kwamba cheo ni nidhamu ya kanisa ni nidhamu ya dhambi zao ntibivuga ko icheo y'urwego rwo kuba abanyacheo cy'ikanisa ngo hari icyo byabahaye kuba bogera imbere y'Imana ngo bibagabanyirize n'icyaha cyawe arababwira ngo nuko muzamukora ijambo ry'Imana ribategetse atari ugupfa kubyumva gusa ngo abantu babishuka barimo kwishuka bakavuga ngo ibona abakuru b'ikanisa ndetse zarabaye mu kanisa abantu bagakenera ngo bazaguma basengerwe ku zindi nzego azozagenda nashika mu kanisa bamutinye ninduri utungutari ngo ni bishop abandi ngo ni ba archbishop abandi ngo ni ba reverend umugabo baramubwiye ngo pasteur ngo amara ngo atariko wewe ijya reverend usigiye nde yavuze ukuntu yamubwiye bavuga pasteur gusa vuga na reverend ugashireho hapana hiyo siyo nizamu ya dhambi ntabwo ari ingwate y'ishyamba ntabwo ari ingwate ngo umuntu ejo nageze ahantu ndatangara bwana sanga umuhungu umwe yavuye iwabo baramutenze aje ahandi ngo ashika nakora amanyanga acika bagiye kumutenga ngo have amahava yajanye izina ry'ikanisa bati mumpikanisa abandi barari muwaye muri stati na regrema bamuhaye na n'ibiki yabikubise mu kwangwa ashike ahamagaye bene wabo kankanje nushika ngamagara gati turega niwe mushenge tumwe nkuriki nawe uri umwishwa wacu diri ngo mane mushike usanga ariwe sanga ngo karaba pastori abaye pastori wa namna gani yarakijijwe yahamagawe ngo ni pastori ngaza mu kanisa ariko yengo ari kuya muri Kenya yavuye anameze gute ngo ameze nabi ava muri Kenya ameze gute ngo ameze nabi none ko muramukirikira gute umukurikirike ngo ni revera mugabo yarabwiye abandi ngo arabwira ngo wica ashaka ngo n'amazi gusa yanga singahagarikire sinkabwirize ariko niyinga timu yabaye mukayiheza amazi naje muza muyampeza ikigira kabiri sizoza ndashaka intebe tagushaka intebe ndonguzisha tagushaka intebe zoza ninjira bama banjana kwifasi ya pasteur yaguye jari yamaze nku kiheshimwe nukuri k'Imana sinzi ko iheshi yashize yarashize iheshi ntiyashize niko kuri Pasaka kuyindi Pasaka baramurandata akababwira ngo ibzana akango nizo muzamubona ko byagiye kumugaragaro yasinze ngo pasiteri yasinze pasiteri nasinze pasiteri nabinjiye mu nzu y'Imana rwihishwa Imana bafashe Imana baheze umugisha amen nimugenda kubikira mu mwana amen Bwana sifiwe. amen